God of mercy, is the suffering and comfort the weakness of your servant Crescentiano, whom the church anoints with this holy oil. We ask this through Christ our Lord. Amen. Crescentiano, through this holy anointing, may the Lord and His love and mercy help you with the grace of the Holy Spirit. Imong kamutay. Lord, frees you from sin, save you, and raise you up. Amen. Dua ka tiil. Napalapa. The Lord frees you from sin, save you, and raise you up. Butang sa altar. Father in heaven, through this holy anointing, comfort your servant Crescentiano. When he is afraid, give him courage. When he is afflicted, give him patience. When he is dejected, afford him hope. And when alone, assure him the support of your holy people. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amahan namo, manakas sa mga langit. Pagdaigo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunoa, luwasa kami sa kadautan. Amen. Ginoo, hikapa ang among igsuon nga si Crescentiano sa iyang balatian karon sa panglawas. Ayuha siya, ug amo kaning i-claim kanimo nga ikaw mo ay mag-ayo kaniya ug mahiuli sa iyahang insakto nga maayong panlawas. Diha sa imong gugma kaluoy among ihalad kining tanan kanimo. Sigon sa imong gugma ug kaluoy kaniya. Kining tanan among gihalad pangayo kanimo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. May our Lord Jesus Christ went about doing and healing the sick, grant Crescentiano restored health and may be enriched by His blessings. Amen. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and of the Holy Spirit. Amen. Ayon ka sa Ginoo tay ha. Ayon ka. Ha? Mangayo kag kapasayloan sa tanan nga mga sala. Diba ha? Sige. Ibasin unyag mo kagay ni. Okay na ta. Nalik na. Pawong sa ambre, Peter. Kamta? Sige. Kat ka? Ninduta mang labad rigod. Sa gingong gikapoy. Ha? Nindot kay diri makakaigsunan. Di ba? Tutoy. Si Dugi ug si Whitey. Si Whitey ug si Blackie ug si Brownie. Ari namin tabalay. Ni tatay. Nagmunggos na ba ako diri? Aka na may munggos man ay pinaka kuan importante. Pakura. Hugas ko rig diretso. Hugas diretso oy. Gibidyuhan ang munggos. Unsa man di ay. Sa pamandi ay na. Sus. Mga unta, sugutas pagampo sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Bless us, O Lord, and these thy gifts which about to receive from your bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Okay, kumbate.
Hangak. Physical. Ha? Kumbati.